za dobar zvuk, tu je Player. Ćao ljudi, ja sam Vlada, ovo je Gajbotron kanal i danas se bavimo ponovo anime tematikom. Obzirom da su nas se veoma dopali klipovi u kojima sam vam predstavio top 10 anime filmova, odlučio sam da napravim još jedan klip u kome ću vam predstaviti neki moj izbor od top 5 anime serija. Naravno, potpuno je nezahvalno praviti ovakve top liste, obzirom da anime serija ima na hiljade i hiljade koje se dele u različite kategorije i podkategorije. Međutim, ovo je nekih 5 anime serija koje mogu da vam slobodno preporučim u ovom trenutku da ih obavezno pogledate. Pa idemo redom. Attack on Titans. Čovečanstvo je na ivici istrebljenja usled najezde ogromnih humanoidnih titana ljudoždera. Preostala populacija ljudi živi ograđena sa 3 ogromna zida koje ih štite unutar njihovog grada od najezde ovih ogromnih neprijatelja. Međutim, pojava jednog titana koji je još veći od ostalih dodatno je ugrozila opstanak čovečanstva i omogućila titanima da ponovo direktno napadnu ljude. Za vreme jednog od njihovih napada, naš glavni junak, Iren Yeager, izgubio je svoju majku u sveopštem masakru. Od tog trenutka on posvećuje svoj život borbi protiv ovih monstruma sa ciljem da ih sve uništi. Atmosfera ove serije neprimetno uvlači gledaoce i pruža im jedinstveno iskustvo. Priča je puna akcije, ali i dijaloga koji obogaćuju priču smešnim, ali i tragičnim detaljima. Ukoliko volite da se vezujete za likove u serijama, budite oprezni jer ovdje ćete se možda razočarati zbog te navike. Likovi u seriji su raznoliki i svaki od njih se bori za opstanak čovečanstva iz nekog svog razloga. Niko od njih naravno nije imun na strah, ali način na koji se svi oni nose sa istim je veoma zanimljiv i originalan. Sa umetničke strane ovaj serijal ubire najpozitivnije kritike. Grafika i zvuk su na vrhunskom nivou i dizajn likova i okruženja odlično dočaravaju celu priču serije. Pogotovo su zanimljivi trenuci u kojima do izražaja dolazi 3D animacija nekih detalja koja brze akcione manevre predstavlja na najbolji mogući način, što drži pažnju gledalaca svo vreme. Ako želite da vidite kako izgleda svet u kojem ljudska vrsta nije na vrhu lanca ishrane, obavezno pogledajte ovaj serijal. Berserk. Ovo je epska dark fantasy saga koja ne poznaje granice prostora i vremena. Radi se o remake-u stare anime serije iz 80-ih godina koja je potekla iz čuvenog istoimenog stripa. Sama serija pokriva samo jedan deo stripa i prati Gatsa, siroče koje se probija kroz život snagom svoje volje, a kasnije i svojim ogromnim mačem. U fiktivnom evropskom srednjovekovnom okruženju glavni junak uleće iz borbe u borbu, boreći se poput nekontrolisane zveri. Njegov mač, čuveni Dragon Slayer, može da ubije kako ljude, tako i demonska bića, čija se senka konstantno nadvija nad Gatsom, zbog čega on svoj život živi konstantno na ivici između sveta živih i mrtvih. Scene surovih borbi nadilaze i one iz Braveheart ili Lord of the Rings trilogije, a kvalitet animacije je na vrhunskom nivou, kao i same muzičke teme. Berserk spada u jednu od najfascinantnijih serija koja je uspjela da brutalnim scenama nasilja da balans u vidu međuljudskih odnosa između glavnih likova, njihovih dilema i unutrašnjih borbi koje vode. U pitanju je grub šamar surove realnosti koja prenaglašeno plamti iz svake scene, svake epizode. Likovi u ovoj seriji su originalni, realni i komplikovani. Oni imaju svoje tajne, strahove, nadanja, umeju da budu beskrajno surovi, ali vrlo dobri i srdačni u nekim slučajevima. Prijateljstva, ambicije, žrtvovanja, nadprirodne sile, želje za velikom moći, ljubav i mržnja, sve ovo spakovano je u nekoliko fascinantnih epizoda ovog mini serijala koji je svoju globalnu slavu i tekako zaslužio. Shigurui. 2 studenta Kugan škole mačevanja nadmeću se za mesto budućeg naslednika poglavara ove institucije. Nivo realizma i brutalnosti kojim je ova autentična priča prikazana gledaocima u ovoj seriji nadilazi sve do sada poznate anime naslove. Stil animacije, koja je potpuno netipična za anime naslove, dočarava brutalne scene borbe na originalan način, a gledaocima pruža pregršt vizualnih detalja koji dodatno obogaćuju priču o likovima u seriji.
Morbidna atmosfera koja obiluje tenzijom dodatno je obogaćena tradicionalnim japanskim zvucima, kao i realističnim zvucima oružja. Sveopšte sivilo karakteristično je kako za atmosferu, tako i za same likove, koji uprkos tome deluju upečatljivo, na trenutke možda čak i previše, zbog čega emotivni odziv gledalaca nikako neće izostati. Pored odanosti svom klanu i školi, u ovoj seriji takođe dolazi do izražaja i fanatična zaslepljenost prestižom u svetu boraca i borilačkih tehnika. U to surovo okruženje fantastično se uklapaju upečatljivi likovi, puni ožiljaka, tetovaža i unakaženih delova tela. U ovoj samurajskoj drami, da je tako nazovemo, mnoge borbe vode se osim na bojnom polju takođe i u glavama samih protagonista, što je prikazano na spektakularan način zahvaljujući visokom nivou kreativnosti Madhouse studija, koji stoji iza ovog serijala. Trigun. Na prašnjavoj planeti koja neodoljivo podsjeća na divlji zapad, postoji čovek koga se svi plaše, Vash the Stampede. On je revolveraš koji se smatra toliko opasnim da je za njegovom glavom raspisana poternica uz nagradu od $60 miliona i prati ga priča da je lično odgovoran za uništenje celog jednog grada. U ovom postapokaliptičnom svetu Triguna stotine lovaca na ucine spremni su da tu situaciju unovče, no postoji mali problem, mnogi uopšte ne znaju kako on zapravo izgleda, a osim toga on je kompletno nepredvidiv i trapav. Vash je zapravo jedan pacifista i dobričina koji pokušava da čini dobra dela i pomaže svima, ali na neki način mu to redovno ne polazi za rukom. Sam lik Vasha je sasvim dovoljan da ovaj anime ima dovoljnu dozu komedije. Najinteresantnije kod Vasha je što on odbija da ubije bilo koga i fura svoje ubeđenje da se svako može odreći svoje prošlosti. Ovaj svojevrsni Isus sa napunjenom utokom je možda čudan, ali snaga njegovog ubeđenja kao i njegova posvećenost nekom krajnjem cilju predstavljaju za mnoge gledaoce fascinantnu moralnu dramu. Trigun je sjajna mešavina komedije, akcije i romanse, pa čak i filozofije, i držat će vas na ivici sve do poslednje epizode. Jedan od najpoznatijih predstavnika shonen anime podžanra, za koji su karakteristični ekstremno moćni ratnici, je svakako Naruto. Naruto je klinac koji živi u svetu mističnih ninji, u njihovim naseljima između kojih besne stalni sukobi. Shinobi ninje su ratnici koji manipulišu spiritualnim i fizičkim energijama kako bi nadvladali svoje neprijatelje veštinama koje prevazilaze mogućnosti običnih ljudi. Naruto je odmalena sam, siroče, koje cijelo njegovo naselje prezire jer je u njegovom telu zatvoren duh demonske lisice, koja je po njegovom rođenju skoro potpuno uništila selo. Najveća želja Naruto je da jednog dana postane najbolji ninja i predvodi i štiti svoj narod i prijatelje koje neizmerno voli. U prvoj sezoni ove serije Naruto sa svojim mentorom i drugarima iz svog tima raste, uči nove veštine i obavlja misije kroz koje zajedno sa prijateljima sazreva i postaje svesniji svih okolnosti i vremena u kojem se živi. Nakon nekog vremena Naruto dobije i novog učitelja, legendarnog Jiraiyu, koji će ga dodatno osposobiti za najkompleksnije misije i u njemu probuditi skrivenu moć koju Naruto posjeduje od uvek. U drugoj sezoni Naruto će biti sposoban da moć demona kojeg nosi u sebi kanališe i koristi kako bi svoje moći u borbi maksimalno iskoristio. Tokom celog serijala u prvom planu su prijateljstvo, odanost i posvećenost kao vrhunske vrline jednog ninja borca. Emitovanje ovog serijala počelo je 2003. godine, a ovog leta se konačno privodi kraju nakon skoro 700 epizoda. Ukoliko imate vremena i želite da uživate u vrhunskim anime ostvarenjima, obavezno pogledajte ovu seriju.